إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمها لبتي أخونا أختم الله سبحانه وتعالى اسم فرتك إلهه صف فرتن ألغون من أنغني دسكور مكي أي ألغون من لبين أم متوير بجنبا علم أي ألغون من صاحب أنت إله كي أي كم فراتك كم ألغون من أنغاد علم එහෙනම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිතු කුර්ආනුගේ බයි සූරත්තක බයි ආයතන් ඉලාහු එහෙන් සූරත්තක එහෙන් ආයතක වරෙන් මායි කුරවාෆ් වනි ඉලාහුගේ ඉස්මු ෆුල්තක සිෆු ෆුල්තෝගේ මතුවරි කමා හොරේ එගොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහුගේ ෆතුගවා ආයතගේ මච්ච ආයතුල් කුර්සි මායි කුරවාෆ් වනි කොන් සවබකා හිතෝ අලුවරු kon sobaka hito algon me bisnada fikam gawanama algon menna fenigendani e ayatu gawa Allah subhanahu wa ta'ala ismufutaka sifultaho e ayatu ga ilahu ismufutaka sifulta wati kan en ayatu ge maccan e aye Allah subhanahu wa ta'ala mai korwa matir korwa fani suratu ge tere suratul ikhlas qul huwallahu ahad e sura mai korwa fani algon menna e surata visnalumu algon menna deha ko deni ei e suratu gawa ilahu ismufutaka sifurtoge sabbunka ehinkamu algon menge sahibwanta ilah veri ilahuge ismufutaka sifurtan algon men ungeni daskurma ki ei wara muhimu kame egotum emme alobeti akhuna ukhtum algon menge sahibwanta ilaha libodigem wa sifurtoge tereng es sifafulaki ufafulu kurevve umuge sifafulu Allah subhanahu wa ta'ala eilahu ediwodigennavi halategga eilaha ekashigen wa gotuge matiga eilahuge mativeriwanta kama gule gotun eilahu ufafulu korovva ekan algonmenna rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatum sariha ko bayan ve aswe එගොතුන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆුල් කරවා ෆනි තියාගේ තෙරේ මීහකු එමීහාගේ සවාරිය ඒනා දතුරබ් බේනුම් වානේ කොත්තා කාබෝතකෙ ෆෙනා එම්මියා තකෙච්චෙන් අරුවෑගෙන් හනෆස් සහරායගේ තෙරිය දතුරු කුරමුන් දනිකෝ ආරාම කුරුමට්ටකා ගහෙගේ ගාත mi ad gahegge dashuga aram kollam madkolli miheke enage sawari enage gaatuga behettu mappahuga enami oshonnani aram kollu mattaka ehennam wes emiha aram kollafa kodakon nidalafa ena hela iruga eneyan enage e sawari nodena e sawaru nya jamalu eneka fenna kannete अगुन में विष्णुवालंवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मी हदीस इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम एदेबे कलंगे सही होगा अब्दुल्लाह बिन मसूदा आदि एनुवेस एनी है सहाबी बेकलुं की बे मी हदीस आज रिवा करो वाफे अगुन विष्णुवालंवा सहाराए के हालत की को बातो सहाराए की ये इतने इब्बस का हाला मेवा आला गहे फेने මීහෙන් එව්වස් කහල එපද ජනවාරෙන් එපද එව්වස් එච්චේ උලේ තනෙන්නුන් ඒ සහරායික හූණු ගද කමා හනෆස්කම් ඉන්තිහායින් ඉතුරු එපා වා තනෙන් ඒ සහරා තෙරියකි එහෙම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් බයන් කරවා ෆනි එමීහා දතුර ෆෂාන් ගොස් සහරාගේ මෙද කා හිසාබු එමීහා ආරාම් කොල්ලු මට්ටකා ඒන ගහෙග්ගේ දශුගමි ඔෂෝ වෙලාගෙන් තෙදුවා ඒන ඔෂෝතුම පහුගේ ඒන තෙදුවා ඉරුගා ඒනගේ ජමලු ගෙල්ලිෆම් වනි
ene gata kunen e jamali ihvejje kamuga waanama ena ihsas kurveni ihsas umame dolgon visnawalawwa konkal ihsas to ine kurveni hama gamois emiha den enage diri uluma meduga ena ekko ummidu kenigen daane enunto eha hunugada bimegga fen nudibijjeyamu maaka gine iraku nuhureven kaane bone icche netijje kamuga waanama maaka gine duha ko ena nuhunnan adi enage sawari e diya tadakum annane kamuga evves kala ummide evves ena nonnan kinto janawaren amugotegga e assafo wes villigen gossikamuga waanama den awma kiyei baypara hama mustahilu kamenge nota naw ei boda gabul kurwen gotaka veswani iveja ifada mihe diri ulumame ekku wani mayus wefa muli ummeedu kanifwani ehna rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fani den ena ekama meduga visna fikur kurmakfa ekama derave den hadane goten netigen anikka ves ena e gasta shuga aram kollani dani tanen nei ituru ebbestane ene huri gahawren hiyade ituru gahen ngembe e gas kaari gen en anikka ves aram kollu mattaka anikka ves osho velaniye ehna moy sena den osho vela hela iruga ene ammi fennani enege sawari ambura ena gata nasfuata dika visnwala wa me hado be khuna aftum kiha ufale wanito diriulu mamedu ekko mayu sifawa mihaku emihaya e diriulun anikka ambura libunima kiha bodu ufale wanito agu visnwala wa ene ufadun gune ene ufalun gos ekama hore ene kiyenu kiye negingen gos ene gune Allahumma anta abdi wa ana rabbuk e timange ver ilahe iba ilahaki ti timange alaye adi timanne ki iba ilahuge rabbe man ufalun gos kiye nu kiye nengigen gos eni annenge ene mi bunemuni kike kame vesenage vi ufalu bodukam ehma rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa padi mifada daraje kan ufawa miha efada migodan enage diriulul maamedu mayuswe enage sawari gelluma pohuga enage sawari efenunima ena ewa ufala urem bodu ufale Allah subhanahu wa ta'ala ad ufafulu kurbuwe ilahuge ala faafata kurumati guluma pohuga tawbawe ilaga hadrata ruju wejjekam gawana emi alobeta khumisna walwa mi adage faraten alam tawge veri rabb emme ha icche mil kodigen wa farai ilawi ufafulu kurubani ilaga nikameti ala eina magugelligen gos faafata hoge tere diyuma pohuga ilaga hadratan emburi ruju wejjekam gawana tawbawu mattaka ena ay muflala ifkam gawana nuwa enage faafata dukuruma pohuga tauba ve ila hadratan ena ruju wejjekam gawanama ila ufafulu kuragowai nikam isnawala wa algon menge mativeri wanta ilahuge rahmata ugawanta verik enkam algon menna mi hadis bas fulun algon menna libe e malumataki e darsaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ya ufafulu kuragowumuge mativeri sifafulu libodigen wagan e ilahuge mativeri wanta kama e ilahuge jalalu wanta kama e ilahu izzat wanta kama gulegot ekamuge kaifiyatu nuwata kihinek kan algon mennaka eggotaka bes algon mennaka ihsas nukurven algon menge tere dikam isnawala algon men insanu Allah subhanahu wa ta'ala makhluqu algon men bes tafati kantata algon men ufakom algon men ulen eki kankama meduga eki mimwara algon men ufakom ulen ehen namoves ebbe salegga algon menge mi ufakom ule mi sifaya Allah subhanahu wa ta'ala ge ufaflu kurumge adi sifaya namuge gotun adi wattaru wi kamuga vi namoves sifatu ge gotun no da sifaya ge gotun ebbe salegga wattaru wegene nowe
hem eilahu ge mativeri wanta kama gule gotun eilahu edi wodi gennevi hindegga edi wodi gennevi kamakameduga eilahu ufaful korogoba ege tereng kamegge wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam algon menna mi hadith ge aliga algon menna evani bayan kodde waf Allah subhanahu wa ta'ala nikamati ala faafatakkum ulumuga ulumma pohuga tawbawe eilahu hadarta ruju wejjekam gawanama eilahu ekama ufaful korogoba enkam ei Allah subhanahu wa ta'ala ufaful korogoba kantaku tereng kamen ei eilahu ge alutakum eilahu ge hadratum faafusum edekam gawanam faafusum edi dannawa kam gawanam emi halubeti akhunna afutum algon bisnawa lamba algon menna mi hadithum algon menna dehe kodde ane matir filawlaki Allah subhanahu wa ta'ala algon menge tauba qabul kurewman ilahu lobi udigannawaka ilahu ge rahmata ogawantawirikan algon menna wara furihameya algon menna visnigende Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawafe inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin hamakashurun Allah subhanahu wa ta'ala ai ginigina tawbawa mi hunna tahirwa mi hundeke lobi udigannawa farati ekam e lobi udigatumge asaru Allah subhanahu wa ta'ala ge ilahu ge hiban algon menna e bayam ve asfi wani ufaful korewum ahim algon menna de koddini Allah subhanahu wa ta'ala ifada alaqameduga ilahu russawa wodigem waka faafata konguluma pohuga ilahu hawda tawbawe rujuwa wejjakam ga wanam enkam emha lobati akhunna akhtum algon menna mi hadis basfulun algon menna eba unganna de mi mativeri de filawal algon men maccangoti Allah subhanahu wa ta'ala hadratum algon menna kuraifa faafata kiyai kitam me gina faafekam ga wina mois kitam me bodadi faafata kekkam ga wina mois algon men tawbawe eila hadrata algon men rujuwa Allah subhanahu wa ta'ala lobi odigannawa eila ufafulu kurabwa algon men tawbawu men algon men edijjakam ga wanama algon men aitta eila tawbawu mattaka algon men ufla dafikam ga wanama ihawis rahmaya ihawis ad rahmay wanta faratinge ihawis ogawanta wir faratinge Allah subhanahu wa ta'ala algon men sahib wanta ilahaki algon men haliki kinetto gina faran algon men mihaka kamegga wahaka bunima algon men buna wahaka inkar ko algon men buna ko nahadafikam ga wanama denge miha maafan edenga kam ga bigina sigina fara beer pushu maaf kolleveni ennama salgon men hituko kommes waregga emiya ka deete dega nutanwas kamen e bahure no tane ba fara maaf nos kure no ta maaf kurikam ga mina mois amekani beer pushu maaf kolleveni ennama Allah subhanahu wa ta'ala e bure ma ogawantari farat algon men kurwe faafataka tawba lewuma ilahu wani lobi udigannawa ilahu ekama ehme Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an sahih qurwafani afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna tibamihum Allah subhanahu wa ta'ala hadratum tawbawe faafusuma nedeni heye mane tawba washe faafusuma danna washe ehkamun algon menna mikan algon menna wara boda dehe kodde ehm Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge sifulu taw tereng wa siful mi Allah subhanahu wa ta'ala siful taw terega wa sifulen ei ade ufawe wodigatum ilahu ge matwiri bantakama ilahu ge izze bantakama gulegotum ebbe sadega algon men makhluqunna ebbe sadega battaru wegene nuwe Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurwafe laysa kamithlihi shay'un Allah subhanahu wa ta'ala ifada wegen wa ebbe farate nuwe ولم يكن له كفوا احد اله كفو هم وگن وا ابس فراتن وي معنی ابس کمنگ اله اسم فلکم گوین ماي صف فلکم گوین ماي اله کروا کمکم گوین ماي en ابس کمگا اله افد وگن وا اله كفو هم وگن وا ابس فرate نوي en kam algon maccamuti algon menge veri sahib wanta ilaha ki kum farate kan algon men ungani daskurun er algon menna algon men sahib wanta ilaha ki kum farate kan algon menna yakin kurwegen dane ilahu ge matwiri wanta kan algon menge itta kan algon menna geneven ege sobun algon men ge iman ter kan hardanawe algon men ilaha tawbawe ilaha algon kurmuga algon menna hibor libigen dane du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ki
إله توبة إله مغان أدي رجوع وابيكم غدبهم أدي فدان ألقون منا أدي منفع كرا علمي ألقون منا دبوا ألقون منا لبي علم أدي عمل كرمك توفيق الله سبحانه وتعالى ألقون منا دبوا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.